Alright guys, samahan nyo ako mag-kali-survey. Sa kali-survey tayo sa may Angeles. Malapit sa may Jumbo Genera. Maraming tao doon, kaya titingnan natin kung sino ba talaga ang napupusuan ng mga taga Angeles City, Pampanga. Oh, samahan nyo ako. Tara! So, ayun nga guys, dito na tayo sa Angeles City, Jumbo Genera. Maraming tao. Tamang-tama sa pag-survey. So tara guys, umpisahan na natin. Ma'am, good afternoon po. Survey lang po ma'am kung sino yung napupusuan yung presidente ngayong eleksyon na to. Ay basta ako, BBM ako. BBM po kayo? Ikaw ma'am? Ako din. BBM din? kami. BBM din po daw. Ma'am, kayo po ma'am, baka may na gusto kayong presidente kayong ano? Sino yung napupusuan nyo? Ako, BBM. BBM din. BBM pa. BBM kami. BBM kayo. Bakit po ma'am? Basta gusto namin siya. Okay. Sige po, salamat po. Ma'am, survey lang po ma'am kung sino yung napupusuan yung presidente ngayong eleksyon na to. Siyempre, yung babae. Si Lainey po. Yes po. Okay, Lainey po. Ma'am, kayo ma'am, baka may gusto kayo ma'am. Lainey din kami. Basta babae ang gusto ko kasi babae ako. Para meron siya po, para Lainey. sa amin. Kayo ma'am, baka may napusuan kayo. Lainey po, Lainey. Lainey rin. Po kami, kailangan babae lalabas Okay na po. presidente. Thank you ma'am. Ma'am, good afternoon po. Baka survey lang po ma'am kung may nagustuhan kayong presidente ngayong eleksyon. Si Isko. Si Isko daw. Isko daw po, Isko. Okay, pakita nyo kay ma'am. Okay, paumpisa lang po. Thank you ma'am. Okay. Ma'am, kayo ma'am, baka survey lang po ma'am kung sinong nagustuhan yung napupusuan yung presidente ngayong Lainey. Lainey daw, Lainey. Okay. Thank you ma'am. Sir, good afternoon sir. Baka may survey lang po sir kung baka may nagustuhan kayong kung sino napupusuan yung presidente ngayon. No comment. Wala pa po. No comment. That's my personal idea. Oh. Thank you po sir. No comment. Ma'am, survey lang po ma'am kung sinong napupusuan yung may napupusuan na kayong presidente ngayong eleksyon. Wala po. Wala pa po. Ma'am, kayo ma'am. Undecided pa si ma'am. Pakita nyo. Ma'am. Kung sino yung napupusuan yung presidente. Si Lainey. Si Lainey po. Oh, Lainey daw po si ma'am. Kayo ma'am, wala pa? BBM. BBM daw isa. Survey? Opo, survey lang po. Kayo ma'am, baka may napupusuan kayong presidente. Survey lang po. Bongbong. Bongbong. Bongbong daw po. Bongbong. Sige. Alam ma'am, survey lang po ma'am kung may napupusuan na kayong maging presidente ngayong eleksyon na po. Ano yan? Survey lang po, kasi lang po. Wala pa nang ano. Wala pa po. Undecided pa si ma'am. Kayo sir? Bongbong. Bongbong si sir. Kayo sulat. Solid BBM si ma'am. Isa, dagdag mo na rin kay ma'am. Isa. Tatlo kami dito. Tatlo daw. Tatlo daw sila. Okay. Thank you sir. Thank you ma'am. Manila pa. Ito tayo. Hello guys. Hello ma'am. Survey lang po ma'am kung may napusuan na kayong presidente ngayong eleksyon na ma'am. Comment ako kuya. Sino po? Wala pa? Walang decided pa si ma'am? Sige po. Kayo ma'am? Kayo ma'am, may napupusuan na ba kayong maging presidente ngayong 2022? Wala pa? Kayo ma'am? BBM, dalawa sila, BBM. Sige po. BBM. Thank you. Thank you ma'am. Ikaw ma'am, bumubuto ka na ba? Sino pong napusuan niyo ma'am, maging presidente?
Wala. Di pa alam ni ma'am, decided pa. Sir, good afternoon, sir. Survey lang po, sir. Baka may gusto kang maging ano, sir? Presidente, sir. 2020 lang. Sige. Sige, sir. Hello, ma'am. Good afternoon po. Survey lang po, ma'am. Kung may napupusuan na kayong maging presidente ngayong ano, 2022. Bongbong po ako, bongbong. Bongbong po siya. Okay, bongbong daw po siya. Kayo, ma'am, baka may gusto po kayo dyan, ma'am. Kung sino maging presidente na... Ayun siya, siya na lang. Sino po? Siya. Ay, ikaw daw, sino Sino, daw gusto ma'am? mo? Lenny. Si Lenny. Lenny po daw siya. Lenny na Lenny kami. Lenny. Okay, salamat po. Sige po. Wapin naman. Eh, siyempre, boto na yung tayo. Ay, Pacquiao. Kayo, ma'am. Good afternoon po. Sino po puputo niyo, ma'am? Ngayon, BBM, pati ikaw, BBM. BBM. Ayan na mo rin. Ikaw, ma'am, BBM din? Yes. Okay, BBM. BBM. Pati si sir, BBM. Pati yung mga Okay. anak ko, tatlo. Kaya ma'am. Thank you. Kayo, ma'am, baka may napusuan kayo ngayong 2022 election. BBM ako. BBM din, okay. Sali mo na si BBM dyan. Ano po yung ganito niya? Nanalo na siya. Okay, thank you. May iba naman. 30 years. 30 years na po. Sige, salamat po, sir, ma'am. Ma'am, survey lang po. Baka may gusto po kayong ano, napupusuan na presidente ngayong 2022. BBM. BBM. BBM si ma'am. BBM. Yan, thank you po. Surveillance na. Oh, survey lang po. Ma'am, sir, good afternoon po, sir. Kung may napusuan na po kayo maging presidente ngayong 2022, Wala sir. pa. Wala pa. Kaya ma'am. Ikaw, ma'am. BBM. BBM daw po. Kayo, ma'am. Pakamera na po. Siyempre, Team Lenny. Team Lenny, Lenny po daw siya. Para survey lang. sa pagbabago. Para sa pagbabago. Oo. Okay, salamat. Sir, good afternoon, sir. Baka may napupusuan na kayo, sir. Kayo, sir. Kung sino maging presidente ngayong ano, eleksyon? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos daw po. Yes, sir. Bongbong. Hey, sir. Lenny kami. Lenny. Ikaw, ma'am. Lenny po. Lenny din daw po siya. Sige. Hindi naman magpipink yan kung hindi naka-Lenny Oo, yan. oo nga. Okay, thank you. Eh, sir, baka may napusuan kayo ng presidente, sir. Hindi pa. Ma'am, good afternoon po. Baka may napupusuan na kayong presidente ngayong ano, eleksyon. Undecided pa si ma'am. Thank you. Walang mapili. Wala pang mapili, ma'am. Kayo, ma'am. Wala pa? Wala pa. Oo. Kaya sir, baka may napusuan na kayo ngayon. Eleksyon. Undecided din si sir. Thank you. Oh, tayo sa eleksyon. Ma'am, good afternoon, ma'am. Baka may napupusuan na kayong ano, maging presidente ngayong 2022, ma'am. Hindi ako pang naka-Christmas. Okay lang po. Wala pa po, ma'am. Undecided pa po. Okay. Ma'am, sir, good afternoon po. Kung tanong, survey lang po kung may napupusuan na kayo maging presidente ngayong eleksyon. Si Bongbong po. Si Bongbong. Bongbong daw. Kayo, sir? Puputo na kayo, sir? Di pa. Undecided po. Undecided po, ma'am? Sige. Sir, kayo po, good afternoon po. Kung may napusuan na kayong presidente. Bongbong. Bongbong. Dagdag mo si Bongbong daw. Yan. Ikaw, sir? Ay, hindi pa siya bumubuto, sir. Salamat po. Okay. Sir, good afternoon po, sir. Survey lang po, sir, kung may napupusuan na kayo maging presidente sa eleksyon na to, sir. Sino po, sir? Ayan, presidente. Opo, president po. BBM. BBM. BBM daw po siya. BBM. Ulit BBM din na din. Solid BBM, sir. Okay. Salamat, sir.
Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung may napusuan na kayong presidente ngayong election ma'am. Si Lacson po. Si Lacson daw. Okay. Thank you ma'am. Kayo ma'am, survey lang po ma'am kung may napusuan na kayong presidente. Ha? Wala pa. Kayo ma'am? Wala pa po. Sige ma'am. Kayo ma'am, may napusuan na kayong president ngayong election? BBM. BBM daw. Kayo ma'am, BBM din. Ikaw ma'am? BBM daw. BBM din. Okay, salamat. Kayo ma'am, baka BBM din. Oh, opo. Sige ma'am. Ma'am, kayo ma'am, baka may napusuan na kayong presidente ma'am. Kayo po. BBM, oh BBM si sir. Yan. Oy, sali mo na kayo ma'am, BBM din daw. Solid. Sige, salamat sir, salamat. Sir, good afternoon sir. Survey lang kung may napusuan na kayong president ngayong eleksyon. Saan ka sir? Kanino ka sir? BBM daw. Sali mo na kayo sir, BBM daw. Okay. Thank you sir, thank you. Sir, good afternoon. Baka may napusuan ka ng presidente sir? Wala po. Hindi pa? Kayo ma'am, good afternoon sir. May napusuan na ba kayong president ngayong eleksyon? Election ma'am. Bongbong? Bongbong, tatlo kayo sir, ma'am? Sige, sige. Isulat mo na yung bongbong dyan. Bongbong Sara. Okay. Okay ma'am, salamat po sir. Kayo ma'am, bongbong, sumisigaw na si ma'am, bongbong din. Bongbong din. Okay, sige. Thank you. Magkailan, mag-vlog lang eh. Vlog lang sir, vlog lang. Thank you. Okay sir, may napusuan na kayong presidente sir? Na? President, may napusuan na kayong president? Si Bongbong. Bongbong, may bongbong din daw. Bongbong tayo, Bongbong. Bongbong. Bongbong Marcos. Sige, salamat. Nasulat mo na? Rick, nasulat mo na? Okay. Eh sir, baka may napusuan na kayong presidente sir ngayong election? Wala pa. Wala pa, undecided mo sir. Okay. Salamat sir. Ano lang ako magbigay, yun na mabuto ko. Okay. Wala binibigay. Sir, baka may napusuan na kayong presidente ngayong sir, election sir. Wala pa nang bibigay sa akin eh. Wala pa, ano na naman. Wala pa akong naisip eh. Wala pa, undecided pa si sir. Ikaw sir, napusuan ka ng presidente sir? Oh, pasigaw ako. Pacquiao si sir. Pacquiao. Thank you. Sir, baka may napusuan ka ng presidente ngayong election sir. Ako na-naisip eh. Hindi ka pa nakaresto sir? Sige. Yan ay. Ito, kayo ma'am, sir. Baka may napusuan na kayong presidente ngayong eleksyon. Wala pa, boss. Wala pa, decided pa si ma'am. Eh, boss. Kayo sir. Hindi pa si sir. Thank you po. Hey ma'am, good afternoon po. May napusuan na ba kayong presidente ngayon ma'am ngayong eleksyon? Wala pa po. Wala, undecided pa si ma'am. Sige po. Eh, ma'am. Kayo ma'am, baka meron na ma'am. Wala pa? Ay, ganda na. Wala. Sige ma'am, salamat. Kayo ma'am, baka meron na po. Mag-iisip muna. Mag-iisip pa, undecided pa si ma'am. Sige, thank you ma'am. Thank you. Thank you. Ha? Dito tayo. Sir, good afternoon sir. Survey lang kung may napusuan na kayong presidente ngayong eleksyon. Okay, boboto ko dyan. Sigurado. Dito sir. Para, boss! Yung presidente sa palengke mo. Kasi siya yung umahawak sa amin. Oo sir. Wala sila, walang boboto nila ha. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao na, Manny Boss, Pacquiao. ayaw. BBM ako. BBM. Manny Ayaw ka na ha. Pacquiao dalawa. BBM ako. Oh, BBM din daw si nanay. Pacquiao dalawa. Ikaw sir, kayo sir. Survey lang sir. Kung may napusuan ka na sir. BBM. BBM. Sige, salamat.
BBM din, BBM. Isa lang. Thank you. Senator, thank you. Kayo ma'am, baka may napusuan na kayo ma'am. BBM din daw si ma'am. Nanay. Okay. Thank you. Ayan, good afternoon po. Baka may napusuan na kayong maging presidente ngayong 2022. Wala pa. Kayo ma'am? Wala, undecided pa si ma'am. Sige po, salamat ma'am. Kayo ma'am, baka meron na po. President ngayong 2022. Okay, salamat ma'am. Undecided pa si ma'am. Undecided. Okay. Excuse me ma'am, sir. Baka may napusuan na kayong presidente ngayong election, sir. BBM. BBM din. Pati si sir, solid BBM. Sige po. Solid BBM din. Okay. Thank you, sir, ma'am. Sir, good afternoon, sir. Baka may survey lang po. Baka may napusuan na kayong presidente ngayon. Bongbong! Bongbong si sir. Ikaw, sir. Hindi ko. Ha? Same din daw. BBM din daw. Okay. In-endorse niya, kaya kailangan na-endorse na daw. Hello ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung sinong napupusuan nyo maging presidente ngayon dito ma'am. Di pa? Undecided pa kayo ma'am? Undecided. Okay, thank you. Undecided pa si ma'am? Undecided pa. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, good afternoon po. Survey lang kung may napupusuan na kayong presidente ngayong eleksyon. Ano ma'am? Sino po? BBM ha? BBM si ma'am. Ayan. Okay, thank you ma'am. Ikaw ma'am, baka meron po. BBM din. Okay, BBM din daw. Okay, thank you. Ikaw ma'am, baka meron na ma'am. Ha? Sige ma'am, survey lang po ito ma'am. Ito, ang mabili ko. Oo. Kayo ma'am, baka may gusto kayo ma'am. Survey lang po kung sinong napupusuan nyo Gusto mo? na president. President. Hello, makapagsalita. Ikaw sir, baka meron ka sir. Oh, Lenny. Lenny din na. Sulat mo si Lenny. Ako, Lenny rin. Oh, si ma'am Lenny rin po. Lenny din daw. Okay. Thank you. Ma'am, sir, good afternoon po. Survey lang ma'am kung may napupusuan na kayong president sa ngayong election ma'am. BBM si ma'am. Okay, so ulit po. Kayo sir, baka meron na po kayo sir, ma'am. BBM din daw po si ma'am. Yan, BBM din daw si ma'am. Oh. Opo, sa president lang po. Ito po, yan po. Pili po kayo. Si Bongbong, si Lenny. Bongbong, Lenny. Nakabongbong ako. Bongbong ka po. Oh, sige, thank you. Okay sir, baka meron na sir. Napupusuan na president sir. Kinukuha namin walang mask face. Ay hindi sir. Survey lang po. Siyempre, sabihin na ka na kanya gawa. Muli mo naman. Hindi ko kayo magkala, Bongbong. Bongbong din daw si sir. Salamat. Okay. Ang gagawin mo kay Lenny, ang gagawin school. Sige. Bongbong na lang. Bongbong na lang sir. Oh, tuloy niya yung Oh. ng tatay niya. Oo. Yung alway bongbong. Hoy, baka ilagay mo sa YouTube yan ha. Ayoko makita ko sa YouTube. Ay, YouTube talaga to sir. Ay! Ikakat ko na lang sir. Wow, siyempre. Oh, sige. Sige. Survey lang po to sir. Sir, good afternoon. Baka may napupusuan na kayong maging president sir sa eleksyon na to sir. Di pa po? Oh, sige. Thank you. Presidential lang po. Kung survey lang po kung sinong napupusuan nyo. Survey lang po ma'am. Kung may napupusuan po kayong maging presidente. Opo. Pera muna. Pera muna ma'am. Sige. Okay. Pera muna. Sige ma'am, survey lang po. Bongbong kami. Bongbong. Isali mo na si ma'am, hindi pa nasali yan. No comment pa ako. No comment po kayo sir? Oo. Sige po, No salamat. comment pa. Undecided pa sir? Soto. Soto Vice. Soto, Bongbong. Mm. Isa nyo na yung tig 1,000.
Survey lang po to. Sige. Ma'am, good afternoon ma'am. Baka may napupusuan na kayo maging president ngayong eleksyon. Oo. BBM ko. Ay, BBM sila. BBM. Sulat mo, BBM tatlo. Ikaw sir, BBM din? Either Isko daw o BBM. Undecided pa si sir kung sino ba talaga. Ikaw ma'am, buboto ka na ma'am? Isko daw. Isko din siya, Isko. Nahiwalay ng landas. Okay, salamat po. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang po ma'am kung sino ang napupusuan niya maging president ngayong eleksyon. Pakita mo. Ano ma'am? Wala pa po? O meron na? Ha? BBM si ma'am. Ayan, BBM. Sulat. Okay, ikaw ma'am, wala pa ma'am? Wala pa. Wala pa, undecided pa si ma'am. Salamat. Salamat. Alright guys, hanap muna tayo ng mainom. Masyadong mainit. Nauuhaw na ako sa tanong. Ay, habang umiinom ng Diyos. Say, survey lang po kung may napupusuan na ba kayong maging presidente ngayong Meron. Sino po? Pacquiao. Si Pacquiao daw. Okay. Hey ma'am. Sir, sarap ng Diyos mo ha. Thank you. Sa tingin ng survey natin kung sinong nangunguna. Nangunguna si BBM. Iba na. Pangalawa si Lenny. Pangatlo si Manny ha. Francisco, pangapat. Okay.